kigaragara. Intwaro z'abanyamwuka ni ijambo ry'Imana. Amen. Intwaro z'abanyamwuka ni amasengero. Abandi barakanura cyane iri jisho, ariko umunyamwuka iyo agiye kugwana iri jisho ararifunga. Abanyamubiri iyo agiye kugwana arareba cyane, arareba cyane ijambo, ariko umunyamwuka iyo agiye kugwana ararizima, ararifunga. Iwe ararifunga akagwana atabona. Iwe ararifunga akagwana atarareba icyo yarwana. Kuko icyarwana nacyo kikiboneka, nacyo dikigaragara. Si inyama n'amaraso. Si inyama n'amaraso. Iyo mpamvu nawafunga. Nicyo gituma nawe afunga amaso. Aya maso arafunga, arareba sayino. Ndagwana. Yabibona aho umuyese yabibona. Naho yahumura ati yabibona. Iwe iri jisho ntacyo ryiko rimwereka. Iri jisho barihumye. Uko niko turasa. Iyo umunyamwuka ashaka kurasa azapfuka. Aya maso arayapfuka kandi yamara gupfuka amashobora no kuryama cyangwa ariko abanyamubiri iyo ashaka kugwa arakanura. Umusirikare w'umunyawini iyo apfuye ijisho bamukura mu gisirikare. Yego. Amusirikare kipofu ubaho iyo apfuye ijisho bamukura mu gisirikare. Kuko umwanzi yaguturuka muri pfuye. Yes. Orasute muri humye. Iyo yapfuye mu gutwi bamukuramo kubera ko atari ko yumva umwanzi we akomeye. Ariko twewe sawa. Amen. Iyo dupfuye amatwi turarwana. Wewe dufunga amatwi. Simvugana na Shaka. Shaka aravuga amatwi yanje uwisisha kuvuga. Agomba gufunga Shaka kaja kureba mu mwuka, ukareba ikihishe inyuma ya Shaka. Yes. Areba igiteye Shaka kuvuga. Uyu ni umwuka uteshaka kuvuga. Nguko igituma kugwana kwa kudahuye nuko. Murakoze cyane. Aha, kuko bisanzwe rero turi mu kiganiro umva usobanukirwe kuri The Kingdom TV. Muratumenyereye cyane mu biganiro byacu aho tubashikiriza ikiganiro umva usobanukirwe. Uyu munsi wa none rero nanone turi kumwe n'umutumirwa wacu n'ubundi uhora utuganirira. Uyu munsi araza kutuganirira amagambo akomeye. Turi kumwe nanone n'abandi tuza gufatanya kino kiganiro. Nkuko rero mubizi nta kindi dushinzwe, nta kindi cyatumye dutangiza kino kiganiro no kugira ngo tubasobanurire iby'ijambo ry'Imana. Hariho abantu benshi badasobanukiwe n'ibyanditswe, ndetse niyo basomye usanga bibagora kumenya ico bumva mu ijambo ry'Imana. Ariko rero twarabonetse turi hano kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana, tubagaragarize icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ukuri kw'ijambo ry'Imana nukuhe mu ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya yera. Ngayo rero nguko uko turaza kuganira, turi kumwe n'abatumirwa bacu baraza kubumva. Ariko mbere yuko dutangira kino kiganiro nkuko mubimenyereye, turasenga kugira ngo iri jambo tuvuga hano rizaze kubafasha kandi muzaze kuryumva cyane gusumba twebwe uko turisobanura. Hanyuma ndaza kubabwira ibikurikiraho. Reka dusenge. Imana ibahe umugisha. Uwiteka Mana yacu igira neza, urakiranuka, uri mwiza gusumba twebwe. Ntaco twashobora tutagufite, kuko ijambo ry'Imana riza rivuga neza ko dushobozwa nawe Kristo, wewe uduha imbaraga. Turi hano kubwo gusobanura ijambo ryawe, turi hano kubwo kuganiriza abakozi bawe, turi hano kubwo kuganiriza abatwumva, turi hano kubwo kuganiriza abashaka kumenya no gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ryawe. Komeza utugirire neza, ubuntu bwawe n'imbaraga zawe bikomeze kubana natwe. Turagusabye Mana ngo ubane natwe, utuganirize. Amagambo tuvuga ntaba amagambo yacu, ahubwo aba amagambo yawe asobanuwe nawe gusumba twebwe uko dushobora kubisobanura. Urakoze Mana, tugusabira ndetse dusabira n'abaza kutugezaho kino kiganiro kugira ngo wa Mana we ubaganirize, ubaheze Mana amagambo avuye iwawe mu ijuru gusumba amagambo yabo.
urakoze Mana, turabizi neza ko uza kubana natwe muri kino kiganiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami tubisabye, amen. Murakoze cyane rero, nguko nari mbabwiye kuri The Kingdom TV muri kumwe na Shaka Olivier bageza ikiganiro hamwe na Apotre. Muraho Apotre? Murakoze cyane. Turi kumwe na Benjamin na bene data bandi turi kumwe hano, nabo nyine baje kugira ngo dufatanye kumva amagambo y'Imana, amagambo y'umukozi w'Imana aza kutuganiriza kuri uyu munsi. Uyu munsi rero turaza kuganira amagambo ajanye n'intambara z'umukristo. Ese umukristo yarwana gute? Ese umukristo agira intambara? Abadakijijwe nabo bagira intambara. Araza kudutandukanyiriza hagati y'izo ntambara zombi, uko intambara zigera ku muntu, zigera ku mukristo, hanyuma uburyo umukristo abyitwaramo. Ese abantu bose barwana intambara kimwe? Ese intwaro turwanisha ni zimwe? Nguko uko aza kudusobanurira, kuko niwe uza kugira, niwe uza kwinjira cyane cyane mu bijanye n'ijambo ry'Imana uko Bibiri bivuga. Twebwe naho tugarukiye, ariko umukozi w'Imana araza kutuganirira. Rero dufite ibyanditswe tuza gusoma. Turaza gusoma muri Timoteyo wa kabiri no ku murongo wa 3 kugera ku murongo ndetse wa 4. Turaza gusoma mu Efeso 6 no ku 12, ndetse no muri Timoteyo wa 2:4 no ku murongo wa 7 ndetse no murongo wa 8. Tudatinze rero, reka nje nsome. Ndasoma muri Timoteyo wa 2, hanyuma nabandi turi kumwe n'abandi, Benjamin hamwe na mwene data araza gusoma aho handi twavuze, hanyuma tuze guheza ijambo Apotre umubyeyi wacu aza gusobanurira abatwumva kuri uyu munsi. Reka nsubire mbararikire kunezerwa, mbararikire kumva cyane, ndetse no kuzakora comment na share na subscribe, ndetse no kugira ico mutanze kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizabe ibiganiro byiza. Tudatinze rero, reka nsome. Ndasoma muri Timoteyo wa 2 no ku murongo wa 3. Haravuga ngo, nguko rero reka na Benjamin adusomere. Murakoze cyane. Some ba Efeso 6 murongo wa 12. Haravuga kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Komeze. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero utware intwaro zose z'Imana. Sawa. Sawa, reka dusome muri Timoteyo wa 2 isura 4 7 no ku 8. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Harabye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu z'ubu bugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Reka nsubiremo. Hameze neza cyane, n'ahantu haryoshye cyane gusoma. Ni Timoteyo wa 2 no ku murongo wa 3. Haravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu z'ubu bugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Mu murongo wa 7 no ku 8. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri ujya munsi. Amen. Dusubiremo. Haravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka,
iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kurujya munsi. Amen. murakoze cyane. Ngiryo rero ijambo ry'Imana tugiye kuganira, umukozi w'Imana Apotre agiye kutuganiriza. Ni ibyo ngibyo twasomye, Apotre twasomye, kandi amagambo twayumvishije. Rero reka utuganirize kandi uganirize n'abatwumva. Imana imujugumugisha. murakoze cyane. ndashimira Kingdom TV, ndashimira abanyamakuru bacu Shaka, ndashimira abavandimwe bose duteranye hano muri iki kiganiro cya Kingdom TV. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Shaka ko tuganira aya magambo bavuye gusoma, uwayategereye n'uyumva arumva mu ijambo ryitwa intambara. Iyo bavuga umusirikare biba bivuze ngo hariho intambara. Umusirikare ndagira definisiyo si ndende, ni ukugwana. Iyo wabaye umusoda haba hariho intambara. Iyo wabaye kugwana haba hariho kunesha no kuneshwa. hariho kuneshwa no kunesha. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo bita intambara. Intambara ni imigwano. Iyo migwano rero igwana abandi, igwana umusirikare, igwana umuntu unesha cyangwa unesha, ikitwa intambara. Amen. 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 Rero akaba intambara z'uburyo bwinshi. Intambara ni nyinshi ku isi, ariko uyu mukristo muri zo zose zihinduka imwe. Ariko ikintu ngira ngo umuntu, intambara ku isi ni nyinshi kandi z'uburyo bwinshi. Intambara ni nyinshi z'uburyo bwinshi, ariko ku mukristo ziza ziba mu nzira imwe n'imwe. Umukristo utagira intambara zibiri, umukristo utagira intambara zitatu, umukristo agira intambara imwe gusa. Iyo umuntu rero abaye umukristo akwiye kumenya gusa ko afite umwanzi umwe. Iyo ugize intambara imwe ni ukuvuga ngo ugize umwanzi umwe, siko? Iyo ugize intambara imwe ni ukuvuga ngo umwanzi aba ari umwe. Umukristo rero tagira abanzi benshi. Ibindi byose byogira umuntu ku isi afite intambara nyinshi, kandi muri izo ntambara nyinshi ziba zifite abanzi benshi. Ariko umukristo we agira intambara imwe, kandi iyo ntambara imwe ni umwanzi umwe agira. Agira babiri, agira batatu, agira umwe. Amen. 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 Iyo rero niyo ntambara dushaka kugira ngo tugane. Inze kuyitandukanya n'intambara y'abantu, inze kuyitandukanya n'intambara y'isi. Iyo tuvuga intambara y'isi ni y'abisi, ni abantu batakijijwe. Kamwe umunyamakuru wacu yaravuze, ni abantu badakijijwe. Intambara yabo titugwana nkabo, kandi ndi dufite intambara imwe nabo. Twebwe dufite intambara itandukanye nabo. Abo ni abantu badakijijwe, abo ni abantu batuye mu isi n'abisi, batazi Yesu, batazi Yesu, batazi Imana. Rero aho zitandukaniye zino ntambara, ndashaka kuhavuga kugira ngo ninjire mu ntambara nyayo y'umukristo. Intambara y'umukristo n'uw'isa batandukanye, n'uguhindura uguhinduka. Iyo umukristo ahindutse azava muri kamere akaja mu bugingo, azava mu rupfu akaja mu bugingo. Rero niba umwe akiri muri kamere undi akaba mu bugingo, intambara zabo ziratandukanye kuko batagituye hamwe. Kandi kurya akenshi intambara zivana na Eliya, akenshi intambara zivana na Eliya na Uri. Ukuvuga ngo Uri ugira intambara zitandukanye n'undi utarahari. Buri gace kose kagira intambara zaho. Rero n'abanyamubiri bafite intambara zitandukanye n'abanyamwuka. Kubera iki? Umwe ari mu bugingo, undi ari mu rupfu. Intambara zabo ziratandukanye, ni difera,
ziratandukanye n'intwaro ziratandukanye n'intwaro barwanisha ziratandukanye n'intwaro bagwanisha ziratandukanye. Amen. 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 Intwaro zabo ziratandukanye kubera ko umwe ari umunyamubiri undi akaba umunyamwuka. Bibiliya itubwira neza, itubwira uburyo umuntu ava mu mubiri. Iyo umuntu ava muri kamere, iyo umuntu akijijwe akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aja ahantu bita mu mbabazi z'Imana, ahabwa imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ni yani ni ubugingo, n'ukugirwa neza. Imbabazi z'Imana yani ni ukugukiza, n'Imana iragukiza. Agakiza rero twakira Kristo tugashirwa mu mbabazi z'Imana. Iyo dushizwe mu mbabazi z'Imana tuba dufite agakiza. Niko gakiza kuzo. Ni igihe umuntu atuye mu gicucu kuboko kw'Imana, mu gicucu cy'imbabazi, uwo muntu aba ari mu gakiza kuzo. Amen. Amen. Uwo muntu aba yavuye muri kamere yinjiye mu bugingo, aba yavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Noneho rero agatangizanya intambara. Atangizanya intambara na umuntu uhinduka umwanzi. Umuntu ahinduka umwanzi wawe kubera ko wamwanzi, kubera ko mwatandukanye. Usanze ndazahinduka umwanzi, usanze azahinduka umukunzi. Uwo wanze uwunze ahinduka iki? Umwanzi. Umwanzi rero w'umukristo ni hajya yavuye, nicyo bita kamere. Umwanzi w'umukristo ni Satani. Kamere. Kamere ise ni Satani. Nyiri kamere ni Satani. Ni wese ngo ni wese. Sindamenya nyina ariko ni wese. Rero no kuvuga ngo iyo umuntu abace gukizwa azaba umwanzi. Iyo umuntu azaba umwanzi, iyo umuntu avuye mu isi, avuye mu bunyamubiri, azaba umwanzi w'umubiri, w'isi, wa Satani, wa kamere, kubera ko yahavuye yimukiye mu bugingo. Ni nako Bibiliya yavuze ngo abo nibo turwana nabo. Amen. 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 Hanyuma rero umwanzi umunyamubiri akaba umwanzi w'Imana. Byanditswe mu Baroma 8:7 ngo umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana, ngo umutera kutumvira Imana. Nukuvuga ngo umunyamubiri umuntu n'umwanzi w'Imana, umunyamwuka nawe ari we munyabugingo n'umwanzi wa Satani. Amen. Amen. Aho rero niho udeklara intambara ku mugaragaro. Iyo ukijijwe, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uba udeklara intambara ku mugaragaro na Satani. Iyo niyo yitwa intambara y'umukristo. Iyo ukijijwe ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba udeklara intambara n'umubiri ku mugaragaro. Umubiri uvukana n'isi. Umubiri neza neza uvukana n'igitaka. Umubiri ni igitaka, uko Bibiliya ivuga. Imana yafashe umukungu uhinduramo iki? Umubiri. Ni ukuvuga ngo umubiri w'umuntu ni igitaka, ni isi. Uwo nguwo kera iyo wakiriye Kristo, wakiriye ijuru, uhindutse umwanzi w'isi. Wangwa isi ihindutse umwanzi wawe, umubiri uhindutse umwanzi wawe. Izo rero nizo tugwana nazo. Iyo niyo ntambara y'umukristo. Iyo umenya umwanzi, umenya intambara. Iyo umenya umwanzi, umenya intambara. Muri Bibiliya ibyo nshaka kugira ngo tuvuga. Iyo umenya umwanzi, uba umenya intambara, cyangwa iyo umenya umwanzi uba utsinze intambara ahubwo? Oya, umenya intambara. Gutsinda intambara no kuyirwanya. No kuyirwanya. Iyo umenya umwanzi, uba umenya intambara. Uba umenya intambara iyo ariyo. Iyo ugiye kurwana nayo. Intambara yanjye ni iyi. Ndabyumva. Kubera ko wamenye umwanzi. Ubundi intambara yitwa uko umwanzi yitwa. Waba nimba ari intambara y'umubiri, nimba ari umubiri ukugwanya, ni ukuvuga ngo iyo ntambara yitwa umubiri. Yitwa umubiri, yes. Niba ari isi, ni ukuvuga ngo iyo ntambara yitwa isi. ndagwana n'isi n'umubiri na Satani. Amen. Ni ukuvuga ngo abo banzi
nibo bitirirwa intambara kandi coordinateur wabo bose ni Satani. Amen. kiongozi mkuru niwe jemadari niwe chef d'état major niwe uyiri. Iyo niyo ntambara. Hanyuma rero twasomye Bibiliya cyaka kugira ngo nkura amagambo ndi bubaganirize guhishura iyi ntambara muri ibi bice twasoma. Amen. Maze kumenya umwanzi wawe naho wavuye. Niba ufite aho wavuye ufite umwanzi. Dufite amami nabi. Ubwami n'ubwa Satani n'ubwami bw'Imana. Iyo uvuye mu bwami bwa Satani uba uri umwanzi wa Satani. Iyo uri mu bwami bw'Imana uba uri umwanzi wa Satani. Iyo uri mu bwami bwa Satani uba uri umwanzi w'Imana. Iyo usubiye mu bwami bwa Satani uba uhindutse umwanzi w'Imana. Amen. birumvikana. Abo nibo tugwa. Amen. Amen. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga uburyo bwo kugwa izi ntambara ukuntu dutandukanye n'abisi. Abisi iyo bagwana ibo bagwanisha umubiri kubera iki n'abanyamubiri. Abisi iyo bagwanisha umubiri, bagwana kinyamubiri, bagwanisha umubiri n'ibifata, umubiri n'ibigaragara. Ariko iyo twavuye mu isi, iyo twavuye kwa Satani, iyo twavuye mu kuba abanyamubiri duhinduka umwuka, tugwana mu buryo bw'umwuka. Nugwangwa intambara yacu n'iy'ibisi iratandukanye. Dutandukanye ku banzi cyo gutuma intambara zacu zitandukanye. Icya kabiri dutandukanye uburyo tugwana kubera ko intambara zacu ni zibiri ziratandukanye. Izikorera mu isi zibiri. Imwe ikorera mu isi igaragara, iyindi ikorerwa mu isi itagaragara yo mwijima. Icya gatatu shaka ko mumenye intambara z'abanyamubiri ziragaragara. N'imbunde, n'umupanga, n'igitutsi, n'ikofi, n'amasasu, n'umugeri, n'icumu, n'igiti, n'ururimi, kuvuga nabi. Izo ni intambara z'abanyamubiri. Izo ntambara z'abanyamubiri ziragaragara, ziza zigugwa ziba mu isoko, izindi ziba ku musozi n'ibuye. Ziragugwa zitangirwa amafaranga. Ziracugwa zigira ubucuri ingana. Bacura intambara zo kugwana zigaragara. Intwaro z'abanyamwuka ni ijambo ry'Imana. Amen. Intwaro z'abanyamwuka ni amasengero. Abandi barakanura cyane iri jisho, ariko umunyamwuka iyo agiye kugwana iri jisho ararifunga. Abanyamubiri iyo agiye kugwana arareba cyane ariko umunyamwuka iyo agiye kugwana ararizima, ararifunga. Iwe ararifunga akagwana atabona. Iwe ararifunga akagwana atarikwarira icyo yarwana. Kuko icyarwana nacyo kikiboneka, nacyo dikigaragara. Si inyama n'amaraso. Si inyama n'amaraso. Iyo mpamvu nawafunga nicyo gituma nawe afunga amaso. Aya maso arafunga, arareba iki sayino ndagwana yabibona aho umuyese yabibona naho yahumura ati yabibona. Iwe iri jisho ntacyo ryiko rimwereka. Iri jisho barihumye. Uko niko turasa. Iyo umunyamwuka ashaka kurasa azapfuka. Aya maso arayapfuka kandi yamaraga gupfuka amashobora no kuryama cyangwa ariko abanyamubiri iyo ashaka kugwa arakanura. Umusirikare w'umunyawini iyo apfuye ijisho bamukura mu gisirikare. Yego. Amusirikare kipofu ubaho iyo apfuye ijisho bamukura mu gisirikare. Kuko umwanzi yaguturuka muri pfuye. Yes. Orasutse muri humye.
iyo yapfuye mu gutwi bamukuramo kubera ko atari ko yumva umwanzi we akomeye ariko twebwe sawa. Amen. iyo dupfuye amatwi turarwana. Wewe dufunga amatwi simvugana na shaka shaka aravuga amatwi yanje uwisisha agomba gufunga shaka kaja kureba mu mwuka ukareba ikihishe inyuma ya shaka. Yes. areba igiteye Shaka kuvuga uyu ni umwuka uteshaka kuvuga nguko igituma kugwana kwa kudahuye nuko murakoze cyane. amen. Amen. Hanyuma rero intambara nari mvuze intambara y'abanyamwuka intwaro z'abanyamwuka. Intwaro z'abanyamwuka ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribahe. Ijambo ry'Imana singiry'abantu. Nkunda kubwira ijambo rye ariko umunyamwuka ntazasubiza ijambo rye, asubiza ijambo ry'Imana. Niba ushaka kugwana, niho Pawulo yavuze aravuga ngo yagwanye intambara nziza yo kwizera. yagwanye intambara nziza arinda kwizera. Intambara zacu ntabwo zishaka iyo umuntu ahindutse umunyamwuka. Amen. Ntabwo satani ihiga umubiri tibiba. Intambara yacu si y'umubiri, Si kingira umubiri, si renganura umubiri. oya intambara yacu si igwanirira umubiri. Iyo abisi nigwanirira umubiri kuko ni abanyamubiri. Iyo abanyamwuka nigwanirira ubugingo nigwanirira kwizera kuko ni abanyamwuka. Abizera. Ibico bagwanirira nico barinze ni ukwizera. Niwo mubiri wabo. Amen. Niho iwabo. Amen. Amen. Umuntu wese agwanirira iwiwe. Intambara za hano muri Kenya bagwanirira Kenya, bagwanirira Kenya Usugire bwa Kenya. Kenya ndivuge Kenya ndiyinje n'umwanzi n'abashira ababoda bagashiraho amaboda bagashiraho abasirikare bakagwanirira igihugu. Igihugu cyabo ni Kenya. Igihugu cy'abakristo ni ijuru. Ijuru ni rihe n'ukwizera. Yes. Amen. Amen. Intambara yose igamije ibifa ishaka kugira ngo irinde igihugu, N'umwana bashaka irinde ubusugi. kwambura cya Umwanzi nawe abashaka kukwambura cya gihugu bwa busugi, ikwambura bwa bwiza. Ubusugire bwacu ni ukwizera. Ikijana twebwe icyo tugwanira niki n'ubugingo n'ukwizera. Amen. 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 Icyo gituma Yuda yanditse mu gice kimwe gusagira mu events agira aravuga ngo mugwanire kwizera abera bahawe rimwe ugeze iteka. Niyo ntambara ikomeye ni ukwizera, ni kurwana intambara y'amakunduru. Mugwana intambara umenye ufite intego imwe gusa yo kurinda kwizera. Murinde kwizera niyo ndamba. Sukurinda imiryango, sukurinda imibiri, sukurinda imari, sukurinda ifaranga. Nukurinda iki? Amen. Aho bitandukaniye. Umunyamubiri arinda iki? Umubiri. Bimpaye kumva ijambo ryayo intambara yowe yahuye nazo. Umugore wiwe araroha aramubwira bombi bari rombi. Umugore we yazagwanirira umubiri. Naho yowe karagwanirira umubiri. Akavuga ngo ikiranuka kwanje ndagukomeye. Sinkure kura sinzuka Imana. Wowe kurareba he? Saba. Si ibintu. Si ibintu. Suyu mubiri. Suyu mubiri. Ndarinze gusikiduka. Ndinze gukira. Kwizera. Amen. So Paulo yavuze. Intambara yawe. Intambara y'abakristo. Intambara y'abakristo batuye mu isi, batuye mu mubiri. Batuye no muri Kenya. Batuye muri Afrika. Batuye mu Buraya, abazungu n'abirabura. Ibo ntibagwanirira ubu butaka. Ubutaka siwa. Iwabo ni mu ijuru. Iwabo ni mu kwizera. Aho bategereje umukiza kwazava. Iwabo ni mu bugingo. Amen. 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 Defense yose bakora niyo n'intwaro za sinzo mwisi zicurirwa ino ndizibintu nizavuye mu ijuru. Icyavuye mu ijuru niki? Ijambo ry'Imana. Icyavuye mu ijuru niki? Nukuyihamagara kuyisenya. Amen. Amen.
amen amen niwe mugaba w'ingabo niwe mutabazi wa niwe udutabara mu ntambara. niwe uduha oda yo kurwana intambara rero irashobora kuza, satani arashobora kuyihindura akayihindura yindi azaza mu shusho y'intambara ya hano mu isi yawe, akaza ugira ngo ni intambara yo mu isi, uri we azi ko wimutse. Iyo umuntu yimutse hantu yose aho yimutse yo hagwanirira, urashobora kugwanira aho wimutse, wahasize ndi wose bakwagwanira kubera ko hanze wahimutse. Satani ntabwo azatugwanya ngo turi mu mubiri twawimutsemo kubera ko twakiriye ubugingo. Mubiri ndi tukiyugira, iyi si ndi tuyituyemo. Amen 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 tituyituyemo kuko isaha yose tutegereje mu ijuru, isaha yose yo duhamagara two kwitaba. Niko Yobu yavuze, yavuze ngo wambamagara no kwitaba kugira ngo urebe imirimo indogeza. Sema amen amen nukuvuga ngo iwacu sino mu isi satani nagutera tukumve ko ngo ugwane nk'abantu, kubera ko ntiyaguterera mu mubiri karaguterera mu mubiri. Amen amen icyo ashaka ni ukukwambura ubugingo, kukwambura kwizera, kugukura mu gakiza. Kandi aragukura yagize gute? Yaguhinduye umunyamubiri. Kandi urahinduka umunyamubiri gute? mu gihe wagwanye nk'umunyamubiri. niwe aragutera mu mubiri n'urwana nk'umunyamubiri ugwane nk'umunyamubiri. uratsinda amen amen murakoze Amen. amen Uyu mwanditsi yanditse avuga iki gice twasomye cya Pawulo, aravuga ngo umuntu niba warandikiwe ku musirikare wa Kristo, tusubire ngo wishire mu ngoro, ntiwongere. Niba warakijijwe, niba warabaye umukristo, intambara yawe umenye ko itandukanye na yewe. ugomba kurwana kinyamwuga Umenye ko wahindutse umusirikare wo mu wa bwami, Kristo, ukarwana nka Kristo. umusirikare wo kwizera, umusirikare wo kurwanira kwizera. Uguhamagaye ninde? Umunyamwuka, ni umwuka. si umusirikare urwanirira ibintu. Kwizera niko kwagukuye mu mubiri, kwagukuye mu isi, kwagukuye kwa Satani. Uko kwizera niko kukwambitse kuba umusirikare. Menya rero intambara ugomba kurwana ko ariyo kwizera, itari iyo abanyamubiri. Amen. Aravuga ngo niba wishize mu bw'uyu mubiri, wishize mu z'ubugingo, tuzaba ukinejeje wakwandikiye umusirikare. Ninde wakwanditse umusirikare? Ni ukwizera, ni Yesu. Tazaba kikunezererewe kubera ko wagwanye muri iyi ntambara. Pawulo rero abibwira umwana we Timoteyo, aramubwira ngo uze ufatanya nanje kwihanganira imibabaro y'iyo mu isi, imibabaro y'umubiri izize kuguhungabanya mu buryo bumwe, ziguhungabanya warimutse, reka umubiri ubabara. Amen 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 turwane nka shinyiriza reka urengane, tukiri uracyari w'inosi. Niba kurenganya mu zino mu muntu mubi, ihangane. Niba kubabaza, ihangane. Sema amen amen sema amen. Urinde kwizera, urinde intambara imwe gusa. Iyo ugwana wowe zino mu isuzu zire. Sema amen amen umusirikare iyo agiye kurwana ku rugamba, umushuguye ukamufata, ntaza agwana n'umushuguye. Iyo umusirikare agiye ku rugamba, ubukene bukaza, ntaza agwana n'imyambaro. Muzamubona abasirikare bazarema isoko, ntazaja mu isoko agira umwenda umwe yambitse, afite umwenda wiwe ni ukugwana, afite uniform ari mu kazi, biba bihari. Intambara y'ubukene bundi bw'amandi mahuzu ya gisivili ntazagwana na hari indi proje umusirikare agira yakora wenishe oyi ntazakora wowe. Rero kugira ngo anezeze wamwandikiye kuba umusirikare, nuko amenya Kuko gusa
akamenya neza zamu yiwe ni ukurinda igihugu, ubusugire bw'igihugu. ubusigire bw'igihugu. Umwanzi afite n'utera igihugu, ariko utera mu bukene, utera inzara, si umwanzi. Uzana inzara mu gihugu si umwana oya amusoto uzoja gutera amapfa yateye. oya timuzomusanga yagiye gushaka izo iwo si umwanzi. Bivuga Pawulo icyo yarabwiye Timoteyo, yaramubwiye ngo Pawulo, wowe wihanganira imibabaro, iyi mibabaro y'uyu mubiri ntakizitwara ubugingo. Burinde gusa, rinda ubugingo, rinda kwizera. Ubu umusirikare wo kwizera, ndi umusirikare w'umubiri. Abantu benshi bahindutse abasirikare b'umubiri, nico gituma bagwana intambara y'umubiri. Baba mu ikanisa barakijijwe, akagwana intambara y'umubiri. Kubera iki? Arabesha, ntiyamenye uko yahindutse, ntiyamenye ko yahindutse, ntiyamenye umusirikare wamuhamagariye umusirikare, ntazi ko ari umusirikare w'iki. Buri umuntu wese ni umusirikare wa Kenya, ntiyogwanirira Kongo keretse bamwatse umusaraba. Nabwo azagenda ari mu masezerano mpuzamahanga asabwe, ariko ndabagiye kurwanira igihugu. Bamwita umumercenaire. N'umumercenaire, n'umuntu wiyambajwe, n'umuntu wiyambajwe watabara. Ariko umusirikare wa Kenya afite uniform ya Kenya, akomera Kenya. aho urugamba rwose rwoturuka muri Kenya abari tayari gutabarira. Ibo bateye aha Sudani ntazagenda, bateye igihugu. None mwebwe abakristo batera umubiri gute mukaja kurwana umubiri mutakiri abanyamubiri, kandi muri abasirikare ba Kristo, muri abasirikare bo kwizera. Mugwanira umubiri gute muri abasirikare bo kwizera? Mwarahamagariwe kurwanira kwizera. iyo mugiye kurwanira umubiri umva tuba mukinejeje wabahamagaye mu gisirikare, tuba mukinejeje Yesu Kristo. Bivuga ngo umusirikare wese agwana icyo yahamagaye. Amen. Agwanira icyo yahamagaye. Amen. Arababwira ngo rero uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro yose, uyihanganire yose kugira ngo uze guhinduka umusirikare mwiza ubasha. Intambara rero abantu bagwana mu mubiri. Iyo dutekwa mu mwuka tugwana kimwe. Hari abantu benshi numva umuntu akagwana n'undi ngo yamuroze, ngo numuroze, ngo yaramuroze, yarangije akaja kumutuka, ngo narakuroze, cyangwa akamukubita, ngo narakuroze. Urya ni umunyamubiri pi, abaye arwana mu mubiri. iriya ni intambara y'umubiri. Intambara y'umubiri nababwiye ngo nakanwa n'ibitutsi n'amapaso n'ibipaso n'inshi no kurega hano kwa Chifu, no kurega iwe aba yakanuye, aba yarerebesheje n'ijisho, karagwanisha umubiri, ijisho n'umubiri tiyafunze. Yabonye shaka, yabonye nyirasenge, yabonye nyina wabo, yabonye mukeba, azagwana kinyamubiri. Karabona izina ry'umuntu. Ariko Pawulo ngo aje kuvuga, aravuga ngo mva kubwire wa mukristo, wewe wandikiwe ubusirikare bwa Kristo ugwanira kwizera. Mu Efeso 6:12 aravuga ngo mva abo mugwana, uwo gwana nawe uwa mbere nini ko dukirana n'abadafite. Aravuga ngo uwo mugwana nawe uwa mbere ntagira inyama n'amaraso, number 1. Nono uw'inyama n'amaraso ushaka wateye nyanyogosenge na nyoko bukwe afite inyama n'amaraso, n'inyama n'amaraso. Wewe niba warakijijwe uri mu nzu y'Imana, uri mu Kristo, menya kutakigwana n'abinyama n'amaraso. Ugwana n'abantu batakifite inyama n'amaraso. Niba umuntu adafite inyama n'amaraso, niba umwuka ari umwuka, uwo niwo mugwana. Niba ari nyogosenge bakubwiye ngo uyu ni umurozi, uzomenye ko bakubesha. Nyogosenge siwe mugwana nawe, na so wanyu na bene n'abarozi yego.
ariko si bo mu Rwanda turwana nabo mu kimubiri. Wowe iyo bavuze ngo uburozi ni umwuka, ni Yesu. Satani ni umwuka, ni Yesu. Satani si yanshusho baza badu. Uwo wataye ni uwo waretse, icyo waretse ni umwuka, ni Yesu. Amen. Cyo gituma umuntu azakizwa akagumana no mubiri. Munumva aho hantu ashaka kuba batandukanye. Iyo dukijijwe tiduhinduka umwuka, si pepo ngajya pepo ngo rirashize. Ningizwa ngakira Yesu Kristo ndagumana no mubiri, ndagumana bihe, ndagumana iki, uraguma mwisi, ndaguma mwisi. Ariko icyo nakijijwe nicyo navuyeho ni umwuka wa Satani. Amen. Ni ibikorwa bya Satani. Amen. Ni uburozi, ni ubusambanyi, ni ububeshi, ni ugutukana, ni ukugwana. Amen. 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 Bijya bintera gukubita umuntu, bijya bintera gutuka umuntu, nibyo nimutse. Ariko cya kintu cyo gukubita umuntu turabanye nacyo, zitwaza inkoni ariko sinzoyikubita umuntu. Fita amaboko nurushi ariko turizokubita. Kubera wavuyemo iki, wavuyemo wa mwuka urutera gukora nabi. Ururi murarufa. Iyo natwe batubwiye ngo, bambwiye ngo data wacu n'umurozi, mama n'umurozi, uyu n'umurozi, jewe menya ko jewe nimutse muri bibiri uriya n'umwanzi wanjye. Ariko uwo mwanzi wanjye tagira inyama n'amaraso. Ufite inyama n'amaraso ni mama wacu. Amen. Rero ninja kugwana ndagwana na wa mwuka navuyemo. Amen. Ariko singwana n'ufite inyama. Tukiraho apotre, hari ijambo shaka ko abantu bamenya. Yesu Kristo yahuye n'izo ntambara. Umunsi muribuka, umunsi abwira Petero aramubwira ngo imva inyuma yewe Satani. Timumva ko yarwanye neza? Yes. Yamenye ko atari Petero Yes. ubivuze, ahubwo ari Satani umwinjiyemo, ugize uburiganya yinjira muri Petero. Yitiza umubiri wa Petero ngo n'amaraso ya Petero. aravuga ngo mva inyuma yewe Satani. Tigeze avuga ngo mva inyuma yewe Petero, kuko iyo abivuga gutyo uzi ko yari yaraherutse no kuvuga ngo si inyama n'amaraso bibikubwiye, ngo ahubwo n'imbaraga. Urumva ko yarabaye, kandi aramubwira ngo tuciswe Simoni ahubwo wiswe Petero. Bivuga iki? Bivuze ngo wa wundi wari uhishuriye iby'umwuka mu mwanya mutoya yaragiwemo kandi nande na Satani. Nguko rero ko abantu wenda barwana nabi batazi gutandukanya ibintu. Ubivuze neza cyane. Rero iyo ubaye ugize umubiri n'amaraso sabanze mubikura. Yego. Amen. Amen. Umubiri n'amaraso umwanzi ni umwuka. Mwene so muvukanye ku mubiri, muvukanye ku maraso. Uwo si umwanzi, umuvuka. Umwanzi ni umwuka umukoresheje icyaha atakagombye gukora. Amen. Uwo niwe turwana nawe. Yego. Amen. Murakoze cyane kubera umwanya. Apotre karasobanura neza kandi turaza kumubaza ibibazo, kandi nta kibazo wenda araza no kubigarukaho, ariko nagira ngo kugira ngo dufashe cyane abaye batwumva, kandi nanone murumva ko ikiganiro kimeze neza. Inshuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana, naza shaka ngo nimba hari ikindi kintu wavuga gitoya wenda kigufi kugira ngo tuze kwinjira mu bibazo, cyangwa wenda tubaze ibibazo kugira ngo nanone urusheho kumva gusobanura neza. Murakoze cyane no kugira ngo ibiganiro bigende bimera neza. Nta kindi cyane aho nari nshaka ko musobanukirwa kugira ngo mubaze ibibazo nibyo nari mbabwira. Nshaka kubasobanurira umwanzi uwariwe n'intambara. Murakoze cyane. N'intwaro n'uburyo tugwana, kuko titugwana kimwe n'abanyamuntu. Amen. Intambara za sikiza abantu
kubera intambara ubundi umuntu agira intambara afite icyo agiye kunyaga kandi cy'agaciro. Wow. Tiwapfa kurwanira ubusa. Tuwopfa kurwanira ubusa. Gute se? Ufite icyo uri kurwana. Nta muntu wogwana intambara adafite icyo avizi yagutoka cyangwa gufata cyangwa ashaka cyangwa icyo arinda. Nukuvuga ngo ufite icyo agaciro urinda cyo gituma ugira intambara, cyangwa ufite icyo ushaka kunyaga Satani afite, cyangwa umuntu afite, cyangwa igihugu gifite cy'agaciro ushaka ko. Iyo rero twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, cyo ni cy'agaciro dufite. Amen. Cyitwa ubugingo uhoraho, turakirinda tukakirwanira. Uko ni kukwizera. Iyo Satani nawe amenye ko twajanye dufite ubugingo dufite cy'agaciro, nawe aradutera adashaka kukitwambura. Ko nico cy'agaciro, nico cy'agaciro agwanirira kuri twe, akadutera aciye mu nzira y'abanyamubiri wow. ya kamere, kugira ngo adufate nuko atugarura muri kamere. Wow. Tukira aho hariho ahantu nashakaga ko basoma ariko batasomye. Niyo mpamvu Bibiliya hajya hepfo havuga ngo nuko rero nitwambara intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Urumva uburiganya bwiwe? Uburiganya bwiwe rero nuko yihindura. Yes. Yihindura agakoresha abantu bafite inyama n'amaraso. Twebwe tukarwana nabi inyama n'amaraso, titurwane na Satani, titurwane mu mwuka, ahubwo tukarwana mu mubiri. Nguko uko Satani rero, niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo muramenye mudatsindwa n'uburiganya, ngubwo uburiganya bwa Satani. Murakoze cyane. Satani rero ahiga icyo bita ubugingo, kijya wakiri kirinda. Murakoze cyane. Kandi urakirindisha intwaro zose. Wow. Intwaro zose z'Imana ziba mu gusenga no mu ijambo ry'Imana. Amen. Nizo Paulo yababwiye, yazababwira kwambara ingofero, yazababwira ingofero n'agakiza, yazashaka ngo ni mwana muzi. Hari abantu benshi Satani ikubiranya ikabamara mu gihe yabashije kutagaragaza ko ari umukristo. Ubundi uburyo tugwana na Satani, uburyo tugwana n'uyu mwuka, iyo wanamujuriwe arahunga. Kwatura ukavuga uriwe. Donc agakiza kakaje musozi. Yaravuze ngo mwambare ingofero iba agakiza. Ingofero ikorira. Ingofero igira umumaro ibiri minini. Ingofero ya mbere irakinga. Ukinziki, ukingiye kagakiza, ukingiye kwa kwizera. Icya kabiri ingofero ikora iraboneka, nigaragara. Donc umuntu wambaye ingofero ikintu urarangiza ingofero. Akakiza tikagomba kwihisha, sako kunyegeza. Oya, sako kunyegeza. Aho ugeze hose kagomba kwigaragaza. Amen. Wa mwuka wahaye urayituhunga, mwuka wa Satani urayituhunga. Iyo ni indwara. Amen. Umukristo agomba kwambara. Aravuga ngo wambare ingabo ikingira igitutu. N'abasirikare iyo baje kurwana barambara ikintu kibakingira, kuko iki gituza kiri mu biti kiranuka kugira ngo batarasa igituza umuti kandi witutu. None bakafunga akagira icyuma kikingira igituza. None Paulo arababwira ngo kaba Kristo mwambare gukiranuka. Donc uzukiranuka ibintu uvuga ukuri, ukiranuka ukora ibintu bigaragara, gukiranuka kugaragaza ukuri. Amen. Gusobanura ugasobanuka ukaba indome zisomwa n'abantu bose bakamenya neza kuri umukristo. Iyo nayo ni intwaro bituma Satani yukagahunga. Amen. Sema amen. Iyo niyo kutumurasisha. Iyo ugeze ahantu ukama wivuga njyewe di pastor, njyewe ndina urakiranutse. Gukiranuka kwa ukwigirijeyo Satani, urwanye na wa mwanza. Arongera aramubwira ngo mukenyere ukuri, mukenyere mukandara. Abasoda bose muzamabona bagira umukandara ugira ibintu bibiri natwe binini wa gisirikare. Uramufata, iyo
iyo umufashe rero iyo afite inzara ni ukuvuga ngo ya nzara itayumva kubera arahambiriye. icya kabiri afite ikintu kimufashe, afite equilibre. icya kabiri mukaba ugira cyiza ushiraho ikindi uragufatira uragutwaza ushiraho imbugita ushiraho bayonete ushiraho n'izindi mbunda pisto ushiraho iki bruneti n'ibindi umukaba ukagutwaza uragufasha. Amen. Hanyuma arababwira ngo namwe mukenyere ukuri ni Kristo. Ukuri umukandara ni ukuri kwawe kuragufasha. Nuvuga ukuri kuzaba kukugwaniriye. Sema amen. Sema amen. Ukuri ni Kristo. Nukoresha ukuri kurakugwanirira. Ukuri kurakuneshereza. Ukuri ni intwaro. Arongera aravuga ngo mukwese inkweto aribwo butumwa bwiza. Ikirato naco kirafasha. Nazo ndavuga ibintu bibi. Ikirato kigufasha kwihuta ahantu hari amaho cyangwa hari amabuye kuko bitagukomeretsa, kukurinda gukomereka. Amen. Amen. Kugira ngo udakomereka nuko ugira ijambo ry'Imana. Kwa kenshi iyo utambaye n'ibirato uzusita urasita ugakomereka ukabura baba urugendo tiwoge kubera ko aho hantu hari amaho. Ariko ifite ijambo ry'Imana urasobanukiwe rirakurinda. Noneho icyo kubabaje tikikubabaza kubera ko ufite ukuri kwacu. Sema amen. Sema amen. Ufite ukuri kwacu kuri mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri ikirato kidufasha cyangwa se urukweto icyo kudufasha kuraturinda, ikindi kandi ukaguhesha urakavaringa ibirenge. Sinzi impanuka zose zijanye n'ahantu heza ukuguru kuba. Murabona abantu batambara ibirato bagira imyatsi, bagira ubucafu bwinshi. Murabibona. Ariko uyu muntu wambara ikirato umubiri ugacika umera neza. ikirenge kiba kiri safe mugani mu buryo bwose. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riraturinda. Ijambo ry'Imana rigasohoka rikatugira beza rikaduhindura tukagira ishusho nziza. Arababwira ngo mukwete inkweto aribwo butumwa bwiza babera integuza. Ubutumwa bwiza buza bugenda buturinda ukaturinda. Ubutumwa bwiza bukaguhindura ukaba umuntu w'Imana, ukaba umwana w'Imana. Amen. Aravuga ngo izo ntwaro muzitwara. Arongera aravuga ngo mwitwaze yindi iyo mu maho. Aravuga ngo mwitwaze ijambo ry'Imana k'inkota y'umwuka ngo yo kwiyamisha Satani, yo gukubita. Ikinga akaba n'icuma igwanishwa tugwanishwa ijambo ry'Imana. Nico gituma Yesu yagwanishije na Satani aramubwira ngo se ukuri umwana w'Imana wahinduye ibuye umutsima. Aramubwira ngo biranditswe ngo umuntu utatungwa umutsima gusa azatungwa ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota icumita Satani aratuzana ukamusubiza ivyanditswe. Yesu yamusubije ivyanditswe bivuga ngo ni inkota. Rero izo ni intwaro. Izo ntwaro za zimeze nk'izaba. Mwumvisha araho zicuri Rwanda sizaba ngizi z'umukristo rero agomba kwambara. Niza agomba kugwanisha iminsi yose yo kubaho kwisi. Kandi intambara ziwe ziza mu mubiri, ariko iyo yaje kugwana akagwana mu mwuka. Kubera ko Satani ni kamere, nicyagwana aragwana mu nzira za kamere. Araza mu nzira za kamere, ariko target yiwe ishaka kugira gute ngo kwambure ubugingo. Bene data, intambara yacu sinkiza abantu ni z'umwuka, nizo kwizera. Nicyo gituma Paulo yavuze aravuga ngo urinde kwizera. Nagwanye intambara nziza narize ibyo kwizera. Ibisigaye bikiye ikamba ry'ubugingo.
ibyo tugwanirira n'iby'ubugingo si iby'umubiri. Rero mwakira ijambo ry'Imana, ibibazo mubaza aha mubibaze tubashe kubisubiza dusoza. Ngayo rero nguko uko ijambo ry'Imana rivuga, ibyo twari twababwiye rero murumvise apotre abisobanuye neza. Intambara z'abakristo uko zirwanwa ntago ari kimwe n'intambara z'abadakijijwe, kuko abadakijijwe barwana mu mubiri, bakarwana nyine nk'abanyamubiri, ariko abanyamwuka bo barwana nk'abanyamwuka, bafite uko barwana kinyamwuka. Imana mu ijuru umugisha apotre udusobanuye neza, kubera ukuntu wasobanuye ibintu byinshi, ndetse akenshi natwe twagiye twumva ndetse tukagenda tunagucamo tugenda tubaza hagati. Ni nayo mpamvu wenda ibibazo bitaza kuba byinshi, ariko ahubwo turaza gusigira abantu umwanya wenda bazagire icyo babaza kugira ngo uzabone umwanya wo kubasubiza. Jewe ndabaza ikibazo nagize c'amatsiko, hanyuma uraza kunsobanurira. Hari ahantu Yesu yinjiye mu rusengero azinga umugozi, amaze akubita abantu, arabakubita, afata ibintu zabo abikubita hasi. Abari bafite inuma, nza nkunda kubibona muri filime, kazagenda abicurika, inuma zikaguruka. Ndagira ngo muza mubibona, ngo Bibiliya zivuga ngo ni ukubera ngo yagize ishaka ry'umurimo wa se, noneho asanze baye bakora ibidakoreka, ngo arangije azinga umugozi arabakubita. Ese apotre ko Yesu nawe byamushikiye akazinga umugozi agakubita abantu, ese tuvuge ko yarwanye mu mubiri, yarwanye mu mwuka? Iyo ntambara yarwanye n'intambara nyabaki? Ndagira ngo uze kuko ni nkaho nyine nawe yagize akantu, kuko yabonye bahe bakora ibintu bidakorwa, hazinga umugozi. Ndagira niko Bibiliya zivuga ko yazinze umugozi, kandi kera wazinze umugozi ibyo ari byose umugozi nti worushe. Nese yarwanye mu mubiri cyangwa yarwanye mu mwuka? Murakoze cyane, uraza kugira icyo usobanurira abaye batwumva cyangwa nanje utabyumva neza, hanyuma nze gusigira n'abacu nabo babaza ibibazo nka bingahe cyangwa kimwe cyangwa bibiri, kuko ndabona umwanya wagiye. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye asobanura ibintu neza, numva ndanyuzwe n'ibibazo nari mfite, numva abikuyemo arabisubije. Bintera gutekereza ikintu tugomba kurwanira ko ari icy'agaciro cyane. Nsanga na Yesu yakigizemo impungenge. Yesu aje kuja mu ijuru, yabwiye abantu, arabwira ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukimuha? Icyo kibazo nibaza impamvu arizo mpungenge Yesu yajanye mu ijuru, bikanyubera. Ariko mbishuriwe, mbyumvise ubu nyine ko ikintu gikomeye cy'agaciro tugomba kurwanira nta kindi ni ukwizera. Amen. Intego y'urugamba rw'umukristo wese, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, umugabo, umugore, umuhungu, umukobwa, intambara, intego y'intambara turwana nayo nimwe, ni ukurinda kwizera kwacu. Amen. Bimpaye kuzumva cyane ko niyo mpamvu Yesu yajanye impungenge yuko nagaruka azasanga kwizera kutakimuha. Rero turinde kwizera, turinde kwizera. Cyo ni cyambere cyampaye kumva cyane. Imana iheze mugisha poso udusobanurire neza. Nanjye ikibazo ngize ni ukuntu kijyanye n'iki kibazo shaka yarabajije. Nanjye byanteye kwibaza, Feneyasi umuhungu wa Aroni nawe yagize ishaka, abonye umuhungu w'umwisiraheli yinjiranye mu ihema n'umukobwa w'umunyamahanga bari gusambana.
ngo amare abibonye iteraniro ryose ryarababonye iwe agira ishaka arahaguruka afata icumu araribatikura imana iramwirahira iravuga ngo kubera ico Finehasi yakoze kuye mugiga mu cyago cyari giteye kubera ibyaha abantu bari bakoze ndagikuye noneho bisubiza muri ubu buzima bwacu ese natwe tubonye abakora nabi titwobakura mu nzira titwobagira nk'uko Finehasi yagize umurimo w'Imana ugakomeza kubera ko hari benshi bakorera amafuti mu nzu y'Imana ukababona ese natwe iryo shaka ritugezemo gukoresha iyo ntwaro Finehasi yakoresheje. murakoze cyane ashakaga kubaza ngo ese ikibazo cyanje ni kimwe, ese abantu bagwana n'umubiri, kuko abantu benshi baragwana n'umubiri benshi kandi ari abakirisitu, ese iyo ubona umuntu yahuye n'ikibazo akagera mu muhanda wenda asakanye n'umubandi cyangwa se byageze gute umwambuzi mu muhanda ugasanga bafatanye bagwaye, aho ashaka kumukuraho ibyiwe wenda basakanye mu muhanda ababandiga nabo nta mbabazi bigirira amwambuye ibyiwe, ujya muntu nawe ni umukirisitu noneho ugasanga kera barafatanye mu muhanda bagwanye nawe ntatekereze ko ari umukirisitu, ese uwo muntu ko bamwambuye ibyiwe nta kibazo yari afite, ese agwanye n'ujya mu muntu agwanira ibyiwe, ese iyo ntambara yasubiye mu mubiri cyangwa bizageze gute? Je nashakaga kubaza aho hantu umenye uwa wambuga ibyawe ukabigwanira usubiye kandi mu mubiri tiwamenye intambara yo kugwana nayo. Ikibazo cyanje ni kaho kiri. Urakoze cyane. Sansa. Uburiganya bwa Satani tugomba kwambara izihe ntwaro kugira ngo tutabasha gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Murakoze. Wasawa. Murakoze cyane. Mugize neza ndabashimiye kandi mubajije neza. Ndagira ngo subize bino bintu twifashisha Bibiliya dusoma. Shaka ikibazo cyiwe nagisome muri Yohana ibice 2 umurongo wa 14 hera ku 13 kugira ngo cumve neza. Bwere neza ku 17 2 n'umurongo wa 15 wa 14 hera ku 13 haravuga ngo ni hahandi avuga ngo ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama ageze mu rusengero ahasanga ahatundira inka n'intama n'inuma. Mwumva ibyo bintu byari mu rusengero n'abandi bicaye inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza n'abandi bicaye bavunja ifeza abavunja abashanje forex abohekanya imigozi ayigira nk'imboko nk'ikiboko mbese bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero amena ifeza z'abaguraga inuma ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro. Abigishwa be bibuka ko ibyanditswe ngo ishaka ry'inzu yawe rirandya. Komeza hariya 16. Abayuda baramubaza bati ubwo ugize utyo watwereka ikimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati nimusenye urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Amen. Ikibazo cyashaka nahandi subiza. Yesu tiyagwa cyo ni kimwe gusa. Yesu urusengero ruba mwi yazinze umugozi gusa. Ndabanza ngubaza urusengero rugomba kuba mwi gomba kubamwo ibikorerwamwo y'ijambo ry'Imana. Niki kibamwo urusengero? Ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana niryo rigomba kuba mu rusengero yego ni ukuvuga ngo urusengero rwari rwinjijwemo n'iki ibitari iby'Imana nibyo yagize gute izo yasoye ibyo yasohoye amen bivuga ngo Yesu yarwanye yasohoye ibitari by'Imana mu rusengero inuma inka n'inuma n'intama n'ifeza n'abavunjayi ibyo ni ibintu bitaba mu rusengero si ibintu z'urusengero kandi Yesu icyamuzanye ni ishaka ry'inzu ya se icyazanye Yesu yaje gukura ibitari by'Imana mu mutima yego yaje gukura ikizira mu rusengero yaje gukura umwuka muri rusengero turi urusengero rw'umwuka we turi urusengero rw'Imana turi inzu y'Imana igomba kubabwamo n'Imana rero nihajamwe ibintu ibyo Yesu yaje kurwana nabyo abise Yesu inzu yitiriwe Imana igomba gukorerwa mu by'Imana Yesu tiyagwanye taho bivuga ko yakubise amen 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 Yesu yagize ishaka asohora ibitari by'Imana mu rusengero amen ibintu byose bije kwabyo Yesu bigeze kumuzanira urufaranga baramubwira ngo ese umukristo akwiye gutanga umusoro arababaza ngo ese muzane hano urwo rufaranga arababwira ngo ese ishusho iri hano ni ya Kaisari ibya Kaisari mu bihe iby'Imana mu bihe yashakaga gutandukanya iby'Imana n'ibya Kaisari iby'umubiri n'iby'umwuka iby'umubiri mu bihe umubiri iby'umwuka mu bihe amen icyo turwana nacyo ni mwuka nicyo twanga ni Satani amen ibyo Yesu rero indambara Yesu yagwa si y'umubiri uzase ahantu hazatera nk'amashaka ni ahangaha havuga ngo abohekanya imigozi ayigira imboko ntawamurwanyije hano ntaho tubona ko harawamurwanyije ariko ntaho yakubise ariko si uwo mugozi yarawubohoshe avuga ati yiteguye ko hari uwogira uwo mukoraho ni nkakoga ntabwo ariko ni uyu mugozi nyine ariko birumvikana yarafite ishaka Yesu yarafite ishaka yego Yesu yazabira umugozi yagize ni ishusho ye yahindutse agaragaza uburyo ibingi bigomba kuba mu rusengero amen ibisibyo birumvikana ahagurukana ishaka ryo gukuraho yahise ababwira ku murongo wa 16 aravuga ngo mukureho bino mukureho bino ibindi bikwiriye kuba ibindi bigomba kuba amen ni itegeko Yesu uyu mugozi nta n'uwo yakubise murakoze cyane birumvikana iyo ndumva ko ari uko nobasha kurisubiza icyo mwacumvise yego iyo usoma muri komante riravuga hano zagombaga gutabwaho ibitambo ibi byose byagombaga kuba ibitambo ariko tibizagombaga gucuruzwa abayuda baturutse kure bagombaga kuba abafite ubushobozi bwo kugura itungo hafi y'urusengero kugira ngo bazitambeho ibitambo ubundi rwari urusengero rusengerwamo noneho abantu bazana ibitambo kuko byatambwaga mu ikanisa bakabizana hafi y'urusengero umuntu akamagurira ku rusengero akama yinjiza mu rusengero agatamba noneho ngo bigereho bama byinjira mu ibisoko bama babyinjiza babikura hanze noneho babikura hanze baruwa babizinjiza mu isoko batangira kubigurira aho ngaho Yesu arababwira ngo nibakureho ibi Yesu arababwira ngo nibakureho inzu y'Imana ikwiye kuba yejejwe ukazana igitambo ugatamba kigomba kubigurira itibiguriro murakoze cyane bya Satani ikibazo cya Benjamin igikurikira cya Phineas musome mu bakubara ibice 25 murongo wa 7 murongo wa 7 shagwere kwa gatanda umwe mu Bisiraheli araza azanira bene wabo umumidiyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisiraheli
irira ku miryango y'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu akurikira mu ihema, abahinguranya bombi, uwo Mwisiraheli n'uwo mugore bimufata mu nda ye, mugiga ishira ubwo mu Bisiraheli. Amen. iyo dusoma Bibiliya ibamwo uburyo butatu. Bibiliya ibamwo igice cya mbere na amateka y'Abanyisiraheli. Amateka y'Abanyisiraheli ni amategeko y'Imana. Imana yabanaga nabo, niyo wari umwami wabo. Imana yabanaga nabo ngo mu mubiri, yarabavugishaga, yabana nabo nk'abanyamahanga, yabahezaga amategeko bagendera mu mubiri, bakaba bivuga ngo iyo ni histoire iburyo Imana yagendanye n'Abanyisiraheli mu mategeko. Igice cya kabiri cya Bibiliya kikabamwo ubuhanuzi, uburyo Imana yavuganaga n'abantu mu ijwi ry'ubuhanuzi. Igice cya gatatu Imana ikabana n'abantu mu buryo bw'umwuka bwa Yesu Kristo. Igice cy'isezerano rya kera tugisangamo amateka, tukagisangamo n'ubuhanuzi. Isezerano rya kera ni igishushanyo, amen, amen, ni acte prophétique, ariko iri mu bigaragara, ni ishusho y'ibifata. Abanyisiraheli rero Imana yari yarabatandukanyije, bari ubwoko bw'Imana, hakaba n'ubwoko bw'abanyamahanga. Abanyamahanga ni abapagani kuri n'ubu mu isezerano rishya. Amen. Yes. Yes. Abanyisiraheli ni ubwoko bw'Imana, ni abanyamwuka. Ni ukuvuga ngo Abanyisiraheli ubunyi, Abanyisiraheli byari bivuga ngo abanyamwuka, ubwoko bw'Imana, abana b'Imana batoranije. Abanyamahanga ni abapagani kuri n'ubu. Hanyuma rero icyo Finehasi yishe umuntu, Finehasi yishe icyaha. Mu isezerano ryawe, mu gihe cy'Abanyisiraheli niyo bari abana b'Imana. Umunyamahanga wese yari icyaha. Sinzi ko munyumva. Ko turakumva birumvikana. Finehasi Tiyishe umuntu, yishe icyaha. ni ukuvuga ngo yishe ijya esprit, yagwanyije wa mwuka, yagwanyije waje kuri wa Mwisiraheli, waruje muri Isiraheli mu iteraniro ry'Abanyisiraheli. Yamuzanye, Bibiliya yavuze ngo bari bateranye, Mose n'Abanyisiraheli bari bafite iteraniro, ngo Umunyisiraheli umwe aja kuzana, ni ngo kuvuga ngo Umunyisiraheli umwe aragwa akora icyaha, aja kuzana umunyamahanga, amuzana basambanira iruhande rw'ihema. Noneho rero ni ukuvuga ngo icyaha kiza mu ihema. Rero Finehasi ahaguruka mu iteraniro, asingira icumu, aja kwica wa munyamahanga. Bivuga ngo Finehasi yafashe ijambo ry'Imana, yica icyaha, akura icyaha, kuko icyazanye umugiga, icyo Imana yabazizana, icyatuma Imana yica abantu, cyangwa icyatumaga Imana ihana Abanyisiraheli, ni icyaha bakora, Imana ikabaha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hari hariho mugiga, yari yamaze abantu. Noneho rero Imana irarakaruka, ikuraho mugiga, kuko mugiga yazanwaga n'icyaha. icyaha cyari gipfuye. Icyaha cyari gipfuye, Abanyisiraheli bari bivanze n'icyaha. Kandi yabahanaga mu mubiri, ntiyabahanaga mu Imana yabanaga nabo mu mubiri, mu bifatika. Ni ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yafashe ijambo ry'Imana, bivuga ngo ntiyishe, tiyagwanye mu mubiri, yagwanye mu mubiri. Ku kibazo cya gatatu, ikibazo kivuga ko ese umuntu ahuye n'umujura
umujura akamukubita cyangwa agakubita mugenzi we bari kumwe kwaka ibyawe ukabigwanirira. Yabajije ngo ese uwo muntu azaba agwanye nk'umunyamubiri cyangwa azaba agwanye nk'umunyamwuka? Ndashaka kukubwira amagambo ari muri Matayo ya Yesu. Usomye Bibiri ikunda kubyita abasomyi ba Bibiliya cyangwa se teoloji kunda kwita igice cya 5, igice cya 6, igice cya 7 cya Matayo ko ari constitution y'ijuru, kugira ngo umenye uko ijuru riteye nuko rigomba gukora, uko rikora kugira ngo donc niyo constitution ibigize ijuru, uko ijuru riba uko riteye n'abaye uko bagomba kuba baba. Igice cya 5, igice cya 6, igice cya 7 Matayo muzabisoma. Aha tuhasanga iki? Tuhasanga imibereho y'umukristo, uburyo agomba kubaho mu mubiri ari muri constitution y'ijuru. Donc ukuntu abaho niho usanga igisubizo cyawe. Iyo umuntu agwanirira ibyino mu isi ntiyigeze amenya ko ari uwishe, aba yagwanye Roma, aba yagwanye mu mubiri. Biravuga ngo amen, amen, bazotwanga ino, icyo tuzokimenya, bazotwanga. Bazakwangira iki? Bazakwangira iki? Kwimuka wimutse ukimukira mu bwami bwo mwiza utuye mwiza. Bakuziza ibyawe, uzozira ubutungane ino mwisi. Si Yesu se wasize ababwiye se? Yabwiye n'abigishwa arababwira ngo bazobanga, ngo kuko nanje muzomenye niba banga, muzomenye ko ari babanje kwanga. Yesu baramwana bamwambura ibyo barusha, bamwambura ikanzu, ikanzu adafite iyindi yo gukura agirira. Petero ngo yigeze gufata umusirikare yamamutema ugutwi, haramubwira ati suko Petero we suko bazabarwana, suko bazabarwana. Aramuga ngo iyo nshaka kandi bari barenganye. Yesu uti yararenganye se? Petero tumva ko yari yaragwanye, yarigize ishaka. Nukuvuga ngo Yesu yararenganye, Petero ashaka kugira gute? Kurengana. Yesu aramubwira ngo subiza inkota yawe muguba. Bivuge yarashatse kuvuga icyo warovuze. Umuntu nagutera kuzaba uzomubwire ngo ibintu nibyanje mushe ndugu yangu inya, akubwire ngo nawe nibyi ubimuhe. Niko bimeze. Nose Bibiliya ntivuga ngo nibagukubita ngo umusaya umwe uzahindura, uzohindura uwundi usugira ngo biroroshe. Nakwaka ikanzu mweze n'umwite, mweze n'umwite, ngo nibakwirukane muri uyu mudugudu ugende mu wundi, tuzorinda ngo uhetse imidugudu yose. Yesu asaragutaba. Amen, amen. Gutabagwa kwacu tikubino mwisi, tikuba mu maboko, tikuba muco witwara. Gutabagwa kwacu uva mu kuva kuwiteka waremye ijuru n'isi. Intwaro zacu sinabwiye ngo surushe, sinkiza abantu, surushe si ubwo nubwo abantu. None numukubita ngubwo yakwatse telefone, wagwanye nk'umubiri. Iyo ntwaro wamukubitishije ni yawe, iyo ndambara ni y'abanyamubiri. Iyo ntwaro ikuye, iyo ntwaro wayikuye iri mu bwami bwo mwe. Iwe yazanye bimwe by'amategeko zo muri droit babyita legitime de défense, ngo umuntu nagutera ugomba kwirwanaho. mujura nagutera umuhezi ibintu byibuze mufate mwereke ko mufate umukomereze hamwe, mubwire ngo ibi wakorana amakosa. Turwana nkabisi. Mwakoze cyane. Ubwo rero niko kugwana. Intambara zacu zo zize mu mubiri uzigwane mu mwuka, kuko tuki munyamubiri. Zize mu mubiri uzigwane mu mwuka. Binyibukije ubuhamya bw'umugabo umwe w'umusaza wa ruguru yahuye n'abasirikare ngo bamubuze, wamare bamwaka amafaranga arabaha, agiye mu ivugabutumwa. Wamare baravuga nta yandi usigaranye, arababwira ngo ntayo, yibagiwe ko afite ayandi mu ikoro. Aragenda ngo agere imbere, yibuka ko afite ayandi mafaranga. Aragaruka aravuga ngo se mbeshe gute bano basirikare, ndashika mvuga we butumwa.
aragaruka abwira ba basirikare icyo yagwaniriye ni kaho ngaho yagwani ko yabeshe ko yabeshe yishe yataye yakiraniwe aragaruka abwira ba basirikare ati agaruka gukiranura nababeshe ngaya arinde amafaranga ya ubugingo ariko umubiri awurekura Pawulo niko yavuze ngo ndimugatinye ivyica umubiri bitagera ubugingo muzorinde ivyiciki ubugingo amaze kuyabaga uwo musaza abasirikare bagiga ubu ngo bajugume bamusubiza n'aya yandi bari bamunyeze nabo ati genda uzorengane rimwe kabiri tuzorengana gatatu wawuganira kwizera Imana itaragutabara nivyo bitunaniye muri tibiba ngayo rero nguko uko bimeze hari hasigaye ikibazo kimwe gisiga amen mugwana indambara y'umwuka nabasabira kugwana mu mwuka utakugwana mu mwuka murinde kwizera iyo mwene data yarabajije ngo ese nizihe ntwaro umuntu yogwanisha zitarizo mu mubiri siko izo ugomba kugwanisha zitarizo mu mubiri n'iz'umwuka kuko wowe utakiri umunyamubiri arantu Bibiliya ivuga uyisomye mu bacamanza ngo bene abo ngabo abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo bene abo bahaza amagara yabo kubwo gukunda kubwo gukunda ubugingo kubwo gukunda ijuru bahaza amagara yabo bahaze barekuye ivyino ndibaye tibazabiteke tibabigirira umwana aho umuntu w'Imana tuba mu muco mu mico ikini ndimugatekereze ngo baba bamuno barakije wakijijwe n'uwaza amagara watanze ubu bugingo ubwa Kristo abugurana ubwa Kristo kandi uwo ni ubu ufite bwinshi ugafite bwinshi n'ubwiteka ryose iyo urupfu ndi amen iyo intambara zacu tugwana nazo uburyo intwaro zacu tugwanisha izo ntambara zose ziza ziri mu shusho y'umubiri ntabwo Satani azagutera mu shusho y'umwuka azaguteresha mu shusho y'umubiri intambara yiwe yo kugwanira ubugingo yose iri muri kamere iri mu mubiri yose aze izaba mu mubiri ishaka uvuge nabi ishaka urakare ishaka ugwane ishaka utukane ishaka usambane ishaka wibe ishaka ubeshe ishaka ucemwa abantu ugira amacakubiri ishaka niba unyaga abandi ishaka urenganya abandi ishaka wikunde ukunde uyu mubiri cyane izo intambara za Satani nibwo buriganya bwe ikwereka uno mubiri cyane ikwereka iyi si ikwereka umugore n'abana ikwereke ngo ibi nibyo byawe ibi byose dutunze uyu mubiri n'abana bawe n'umugore wawe n'ubutunzi ufite byose si ibyawe ariko Satani kugira ngo agufate neza aza kubwira ngo ibi ni ibyawe ibyino si ibyawe ibyacu ni ibiri mu bwami bwo amen Yobu yarabivuze abana be bamaze gupfa aravuga ngo Mana ni wowe bambaye none ni wowe bisubiranye izina ryawe rihabwe icyubahiro amen si ibyanjye nawe narabihawe nawe narabitijije uwo mubiri urawutijije uyu mubiri turawutijije rwose uwawe none ikintu kitari cyawe uzi ukigwanira ikintu kitari cyawe wogiteranira amacumu ndababajije nta muntu wogwanira ikintu kitari cye so tubigwanirira twese ariko byiswe ibyacu noneho rero Satani niwe uzi kubwira ko ibyo ari ibyawe ibyo si ibyawe ibyacu ni ibiri mu bwami ibyacu ni ubugingo bw'iteka ibi si ibyacu tuzobyaha cyo gituma umuntu azafata abishaka akava mu mubiri akava no muri bijya yagwaniriye muzi yagwaniriye inka zuzuye azabisiga yagwaniriye abana bazotandukana bazogenda watukiranya kubera ko bakoze ku mwana wawe uragwana urakubitana wa mwana azogenda atagusezeye
bana kugusezera agenda uzogenda utamusezera suwa ivyino zose biboneka dufite si ibyacu intambara zacu rero kugira ngo tugwambare intwaro zose nuko tugwanirira ibyo mu ijuru apana ibintu bigaragara ibyo tugwanirira ni ukwizera n'ubugingo buri muri twe rero icyo urwanisha ni amasengesho n'ijambo ry'Imana rigwire rigwije ubwenge nirigwira muri mwebwe zabagwiriza ubwenge uburyo ubasha guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze cyane. Nibusoza cyaka gusoza cyaka kubwira abantu ko turi ku rugamba, waba umukristo waba umupagani uri ku rugamba. Abanzi ni babi. Mwanzi w'umukristo ni Satani n'umubiri ni umwanzi w'umupagani ni Imana rurema. Imana yaremye ijuru ni urugamba rugoye gutsinda ruhije cyane nubasha kwihindura umwanzi w'Imana. Amaboko usumiwe n'amaboko y'Imana ntakizamukiza ntahazaroko ntamusara uzo usumiwe n'amaboko y'Imana ndayakira usumiwe n'umujinya w'Imana tazaho. Ariko ufite umwanzi wese wa Satani afite ubukiriro afite ubuhungiro n'umwami wacu Yesu Kristo. Abakristo abashaka kugira ngo mwihanganire ibibagerageza n'imibabaro yose kuko dufite uburuhukiro dufite umutabazi. Uru rugamba nubwo rutubabaje none tuzorutsinda. Umupagani kabashaka kukuburira wowe mupagani ufite wigize umwanzi w'Imana kuzukora nakubwira ko ntaho uzokirira urupfu ruragutegereje none nejo uzokwica kubera wabaye umwanzi w'Imana. Nimubashe guhindukira rwana indambara nziza yo kwizera muneshe Satani. Biravuga ngo tugwanye Satani nawe azaduhunga. Tweregere Imana ayizatwegera. Imana niyo mukiza n'umufasha wacu niwe tugwanirira. Abari mu isi bose muri uyu mubiri bari ku rugamba. Menya urugamba uriho nimba ari ugw'Imana rekeraho hindukira wage uvuge ngo ayisale. Niba ari Satani komerezaho ihangane komera uzotsinda urugamba. Imana ibaho umugisha. Imana ibagire neza. Murakoze. Murakoze cyane nkuko mubibonye Apotre aje kubivuga ngayo nguko rero uko umukristo agomba kurwana. Abakristo bamenye kurwana intambara bamenye abo turwana nabo ko atarabi inyama n'amaraso n'urwana nabi uzasigara. Menye intwaro urwanisha izarizo kandi umenye urugamba urwana urwarirwa. Nguko rero uko abakristo bagomba kurwana intambara. Murakoze cyane mwiyumviye ahasigaye dukeneye ubufasha bwanyu kugeza iki kiganiro ku batacumvishije kugeza ikiganiro kuri benshi bifuza agakiza. Tubibutse ko iki kiganiro cyitwa umva usobanukirwe kandi duhora tukibashikiriza buri cyumweru buri wa kane ariko kikabageraho kuwa gatanu. Murakoze cyane tuzosubire duhure kuwa gatanu w'ubutaha. Shimire umutumire wacu Apotre Imana igumugisha namwe mwese mwabajije ibibazo mwabibajije neza. Ahasigaye tuzasubire duhure tukomeze tugeze ubutumwa ku bantu bisi bashaka agakiza. Imana ibahe umugisha. Ahasigaye naho ubutaha. Bye bye.